أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray nokku fof ka wawɗo wonde mi salmini on salminago islam ngo nanɗon ɗo ngo. haray miɗo lando si tawi on fini e jaam wonande tawɓe ɓen ka mum ko bimbi e tawɓe ɓen ka mum ko kikiɗe, haray hilal lando son hiiri e jaam. haray eɗen toro allah subhanahu wa taala yo okku en barki e baraji ko woni e ñallal ngal. haray ko mi yiɗi andintingol ɗo fi muɗum koko tawata yimɓe boyi hino wedditi e mum a wattanta ila kono ko pihun taway kum pihun wawata ko limade projet ji ko kum bonni, wawata ko limade piiji ko tawata ko resi saynoɗi kum bonna fi majji fes ɗi yara ɓawo few. limota ko yimɓe tawaynoɓe ko towuɓe kum pihun ɗon jippintini ɓe. ɗulle ko hon ɗum haray ko ngamelo. o wi musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyete ngamelo kon amugol. si neɗɗo a fini ko aduna ɗo a ndaari a tawi allah hino waɗuma amuɗo, hara heɓi probléme. ɗum ko feccere nawnare ibnu adama, ko feccere probléme ibnu adama fiwata o hewtu ka o dowa hewde ton, fiwata o resisu, fiwata o heɓu ko o dowa heɓude kon. hara kanko won responsable. ngamelo fijirtake musidɓe julɓe tedduɓe. neɗɗo yo geru o waɗa hoore makko neɗɗo mo ama, o waɗa hoore makko neɗɗo couragiɗo, neɗɗo hittinɗo, neɗɗo wonɗo brave. on andi ngamelo kon woni ɗum ko darugol tawa hino faala wadde hunde, hino andi kadi si waɗinde nafano e mayre, kono en naamodi bon mi habbo ha ndeng mami accu ha janko. ɗum ko hunde bonde, hunde nawrande yimɓe ɓaawo, hunde tawde allah faala kande, nelaɗo faala kande, julɓe ɓen faalaka, hay goto faala kande, puisque si wuurirama noon aduna on o fof o bonay, on faami. donc haray ngamelo ngon noon hingo naati e piiji ɗin fap. sen yeehi joni masalan ka économie, goɗɗo woni commerçant jo tawi ko amuɗo, a faami, ko fuɗɗorto taw bimpi yawgol makko ka golle, so tawi ko wona masalan sotto magasin, tawi ko immo o tallo ɗon taw ha o ronka, ara fo sottino immora kara han, a faami. ma ɗum si tawi ko yahowo ka ngesa, tawa ɗum kadi konde fopp yehi remi ha tawa nangue to wino, on faami. hara colli fo gayni atude, on tigui memminora kara han. ma woɓɓe ko hay ɓannalngol hoore mum ñaamugol tawa hino aami. ɗum ko masibo, wallahi ko masibo molanago non. neɗɗo si tawi tun hiɗa wuuri selli, memminano hoorema wakkilo piiji ɗin geru, an kadi geraɗe. donc hino woodi ngameloji bus bonnanɗi en sengo ka économie e wataɗi limude. hino woodi ngameloji bus saliɗi ne yimɓe ɓen resisa, on faami. ko duwa waɗede hande kon ɓe watta ɓenna ko janggo, ko janggo kadi sewti ɓenna ko faɗɗi janggo. ɗum ko bone, wallahi ɗum ko bone. neɗɗo geru ko duwaɗa wadde hande kon waɗa ɗum hande. no e misal arab ɓe inni la tuakhira amala al yawmi ila al khad, golle hande ɗen wata accuɗe ha janggo. seke ngamelo naɓino yimɓe ɓen ha joni, ayi woɓɓe go wallahi ko hay comprimé je maɓɓe ɗe ɓe duwa ƴettude ɗen ñande o fiyo gurna maɓɓe ɗan wonu normal, tawa hiɗe premier étage ɓe tawa ɓe wakkilaki ƴawgol ɗon. so ɓe ala ɗon pay kummoɓe nela binta ibrahima kadi tawi goto ala bon sawa yande joni acce ha bimbi, acce ha bimbi, acce ha bimbi. ɗum noon de ko fi gurda maɓɓe ɗan ko andingol ɗon tun. goɗɗo si sutti ngamelo haray safe ko o yahay ha wimi ko hay hoore makko haray o faalaka, hay hoore makko, on faami. so yiw hande wona yiya sonnaɓe goo wallahi no wonde e dongal paykoye, ta ɓe ami defugol koye paykoye no weela ƴakka biredi ha gom ɗumanno, a faami, ƴakka tiga ha guile. ɗum ko catastrophe no, wallahi ko catastrophe. noon ko defete ko no woodi piiji fof no weeɓi,
surtout wono ka leyɗe Portugal tapiji fopp hino woodi kono hay hunde ala fi honno puisque si tawi joni hikkotoɗo yeeso masalan fiyo defe ma o wakkilaki marsata donc ko il faut que selen ngamelo no woodi ngameloji goo kaka naafiloji tawa on faami on tigi no wakkili machallah farillaji ɗin kono wigol yo watta ɗon darɗe ɗiɗi si fana juuloyama watte ɗon kat ɗiɗi fiyo heɓo darɗe 12 ɗe annduɗa ɗen si goɗɗo waɗiɗe o heɓa e suudu ka aljanna ta ngamelo ngo noon c'est bon farilla on timmi machallah lanni terminé ɗum no hulɓini jomirawo subahana taala no yewti o wi woni woodi woɓɓe wala yatuna salata illa wahum kusala wala yatuna salata illa wahum kusala no woodi woɓɓe tawa ɓe arata ka julde sina hiɓe aami taw on faami salligi on ko hoore kara han daragol habbira ko hoore kara han probléme ji ɗin hara machallah julde nde heɓora nde kara han joni ɗum ɗon tawa harata ka sunnaji sen ari noon ka farilla on faami hirgol ha e 23 heures tawa juulali gueƴe fuɗɗo niggina gannade on faami aya woɓɓe no soɓɓino ɗo wallahi ko si weeti mimi andi hanki mi juulano gueƴe allahu akbar si allah no jaɓi no wonkimaki on période ɗon amma yi ko a kefer donc neɗɗo yo selu ngamelo se keɗo ngamelo hina fi dina kantum falɗe wole ko fi dans toutes les domaines wano ɓe yimɓe waɗa e programme ɗo waɗugol sport ina ñande o inchallah mi dogoyay bimbi ɗum ko fi cellal ma ngal no weyta bimbi o immo o tallo ka ley suddare ɗon ha bon sawa joni mi acce janggo faami woni janggo kadi mi acce faɗɗi janggo si feƴƴi ɗum noon kadi o inne bon haray titi on joni bon accuma waɗa dimanche jeɗen tun dimanche jeɗen tun ko noon ha ɗum ɗon ɓowra fes awa komi faala en tum findinde ko limota ko piiji ko ngamelo bonnani en sike ɓayna bayana mon wadde ɗo ko findingol tun haqqillaji men ɗi e watta yila e ɗum no ko jelo fuɗɗi deftere saabu ngamelo ɓe naɓa ha on programme ɗo jiiɓito few ɓe ronkande timminde ko jelo fuɗɗi projet saabu ngamelo safe ɓe ama ñande o ko janggo ñande ha lanna ɗum ɗon jiiɓo few donc musidɓe selen ɗum anden o tan himo yahude gurdan ɗan golla e golle majjanɗe oy koko wetta niɓɓa ɗum no mari impact molnaɗo e ibnu adama neɗɗo watta am wakkilo few ko duwaɗa wadde hande ko waɗu hande ko duwaɗa wadde e 9 ko waɗe e 9 sur le 100 selen ngamelo haray nelaɗo sallah sallam hiɗen andi ko honno kamɓe ɓe hulirno ngamelo haray mi andintina on ɗo lekkiji ko goɗɗo wallitorta fi yo selu ngamelo haray premiére des choses on kon ɗum al istiaza ko moolagol allah yo dandu on tigi ngamelo nelaɗo sallah sallam ɓe maaki allahumma inni audu bika min al ajazi wal kasal allahumma inni audu bika min al ajazi wal kasal wa audu bika min galabati dain wa qahri rijal allah m torike ma danda ronkere allah m torike ma danda ngamelo ɗum ko nelaɗo sallah sallama mooli ɗum non de donc si on tigi kañum kadi yo janngu on du'a sowno fof ɗimmum ɗum yon tigi wallinor allah al isti'anatu billah tammum ɗum yon tigi anditude battane boneji ko ngamelo addanta neɗɗo kon ronkugol resisugol ronkugol hewtugol ka duwa hewde ton jippitagol iwa ka wonno ɗon yaha wonta ley yongitagol e hoore yimɓe ɓen ɗiɗo fof anda ko boneji gera sela ngamelo donc nayaɓum ɗum peut être e sakkitorum ɗum haray ko wontigi geru o heɓa hon ɗum ko wiyete kon courage o gerda e wonki kin puisque wonki kañum ko nga amugol e wongol hara memminaki ko ɗum welataki an noon hara jaɓanali ki ɗum a faami hara jaɓanali ɗum wonki ma kin few tigi on sikki eɓɓi ki falte may kinkinagol hara a jaɓal ɗum fes on faami on tigi wona kañum courage iɗo wona neɗɗo hittinɗo anda kadi ndu ɓandu ko gollire ni hina ya accandu ko gonga koye ndu fawta kandu duwa fawtade ɗon kono kandu duwa gollude ɗon ɗon koye accu ndu golla donc hara ɗiɗo piiji nayyi mandito ɗen yon tigi janngo o du'a sowno fof allahumma inni audu bika min al ajazi wal kasali wal jubni wal buhli wa min galabati dayn wa qahri rijal o du'a go'o ɗiɗi wallinorgol allah subhanahu wa taala e ko on tigi watta kon tati anditugol battane bone ko ngamelo watta kon nayi haray gerugol heɓa courage wakkilo hittina donc anda ko ɗum ɗon nafata ɗum ko ɗum ɗon woni réussite
haray ko musidɗo moɗon giɗo mon Ahmad Ba depuis Belgique inchallah ka wiyete Genval ɗon haray ko andintingol wallahi ngamelo hay hunde nafata nelaɗo hino molino ɗum ayeje qur'an kadi hino ari e mum fami ko ɗum wiyete arab alkasalu nga amugol donc haray ɗum ɗon koko bonnata noon e famille ji ɗin bonna gurdam neɗɗo few haray en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗa encouragé ɓe o danda e wonde amuɓe bere amuɓe ɓe yo Allah subhanahu wa taala ittanɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh